At tuyan, tinano mo apagayam yo. Ayan, naimbag nga sardam tayo amin. Nagbabasa nga malum niya. Mga ka-special, you are now listening to 98.7 Z Radio sa ating programa, DJ Al Special. Katsak gayam ni Pagayam you. Angel Bungsal, DJ Angge, at kasama ko ngayon, kasama ko ang the one and only DJ Al. Katinya ngay, mga ka-special. Kumusta kayo? Anong mga trip natin dyan? Ngayong bumuhos na naman ng tudo, ano? Ada kayo taba nga at kapkapi. Wino agsabsabaw. Wino agsasyat. Ta pampapudot matibag yajay. Diba mga ka-special? Dito pa man ti may nga sunata. Sakbay tayo nga itutuloy dito programa tayo. Namak by Kabunyan Band. Edwani ka man nalinglingan sa nuntanan tulagan uwat aw kay man an anusan musay gasan ay sisiga yan ata katuluyan uman saksakin sanwik na yarin puso kana mo ka ay magay mamaga sa gulayan la 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 papay kumahan yan naragsak ka ng sisiya agulabi ikarkarara ko ay wadanda kayo ibindisyon apo daw kay man an anusan musay gasan ay sisiga yan ata katuluyan wow man saksakin sanwik na yarin puso tana mo ka ay magay mamaga
Kay man ano san usay gasan ay sisiga yan ada katuluyan. Oh, mansaksakin sa liknaya din puso. Kana mo ka ay magay mamaga sa layan. Oh my goodness, Babski parang mukhang masaya ka Siyempre naman, Robin Pandemya. Alam mo ba, galing ako sa Smoke and Barrel Resto Bar. Ano bang meron dyan at mukhang tuwang-tuwa ka ng 100%? Oh my goodness. Alam mo Robin Pandemya, sa Smoke and Barrel Resto Bar, ay nako, may live band doon Ay nako yung mga tugtugan doon, the best talaga. Alam mo yung mga tugtugan doon Robin country, reggae, variety, at kahit anong kanta, kahit yung kanta mong wonderful tulad, ay nako, sinisipra nila doon. Oh my goodness. Talaga ba, Babski? At hindi lang yan, Robin. Ano pa ba, Babski? Ang specialty nila doon, yung cocktail spirit, beer barrel beers, hard drinks meron din. Tsaka yung paborito mo, Robin, yung gin na 2x2. At hindi lang yan. Meron pa. Oh my goodness, talaga dyan. Segundo, minuto, Babski. Meron pa, magandang venue, para sa espesyal na okasyon, gaya ng birthday, seminar, at mga wedding o kaya kasal, pwede rin sa mga charity events, kaya ng concert for a cause. Free venue doon, Robin. Oh my goodness, talagang ako napapa-oh my wonderful tunay sa'yo. Babski, saan ba matatagpuan niyang Smoke and Barrel Resto Bar? Malapit lang, Robin, matatagpuan sa 4th floor ng Summer Pine Residences, malapit sa Pukay Village, dyan sa Marcos Highway, Anong oras naman sila nagbubukas, Babski? Nagbubukas sila ng alas 5 ng hapon, at nagsisimula yung banda ng alas 6 ng hapon hanggang alas 2 ng hating gabi. Oh my goodness, ano pang hinihintay mo, Babski? Magmadali na tayo at ako kakanta ng wonderful tonight. Oh my goodness, bilisan mo! Di wow! Yeehaw! Smoke and Barrel Resto Bar. Baro nga ayuyang dagit lovers, barkada kan mabaling party pamilya. Smoke and Barrel and Resto Bar, masarakan sa Jai, 4th floor, 80 Summer Pines Residences, formerly Summer Pines Hotel, just below Pukay Village, along Marcos Highway. Iti kanayon na ng impormasyon, mabalin yung kuntahan ni Suda, 800920-219-5777. Biro kan lang ni Ma'am Agnes Contreras. Smoke and Barrel Resto Bar, pang lovers, pang barkada, kan pang pamilya. Okay, welcome. Ito rin ang programa tayo, Digital Special. Manipur pala nito 98.70 Radio. Hindi kakadwa, inggan alas 7 iti Rabi. Tatanga Rabi iti Sunday. Yan. Napit sa 7 iti mabilang iti bulan na iti Mayo. Tama ba? Yes, Mayo. Yes. May. Tawan 2 Mel 23. Alright, DJ Al. Alegre Bares Bonsal with, of course, with my beautiful daughter, DJ Angge. Yes, Yan. nice. Hello sa inyo. Yeehaw! Yan. What's up, guys? Ano yon? Hindi mo matatanungin. Nakikid-Gen-Z ka ba? Hindi. Di ba? Okay. What Yes. is our agenda? Yes, may agenda po tayo ngayon. And of course, promote po natin itong Tapi Events. Yes. Ano tong Tapi Events? Hindi mo ba kwanza sa Lodso rin? Ano kaya ang Tapoy Events? Yan. Ano Dati kaya yung mga dahito yung events 80 yan topic at 3-in-1 dahito po. Tapos lang kape niya. Ada asukar na, ada gatas na, ada kape na. Yan. So, saan ka doon yung kape?
Hindi. Yung ano lang, yung creamer. Yung creamer. Diba? Alright. Ayan, maawis kayo amin gagayang kasat kailan. Ang makipasad ito yung event. Iti tapi. Alright. Hindi mo pa tatanungin kung ano to? Ano kaya? Ano kaya ang top events? At Yan. bakit may pa 3-in-1 siya na events? Ayan. Sabi ko kanina, itong events ay 3-in-1 kasi may car show. One. Car show. Yes. And of course, First Benguet Folk Rock in Country Music Festival. Yeah. At itong pangatlo ay pasini ng mga igorot buen. Mga filmmakers. Yes. So, mawis na ito ay car owners. Dagito ay vintage car owners kapsat kailyan. Nga makipasit idra ito yung event kapsat kailyan. Maanga ito no May 26. Inga na June 4 sa Adiva area wanga La Trinidad Benguet. So, yan. Dito ay vintage cars owners kat open entry para karito ay Benguet or Baguio Benguet. For Baguio Benguet lang kapsat kailan registration until May 24 for minimal registration fee. Yan. And of course, may kadwa kat maawis man dagito yung second hand cars and truck sealers. Who are interested to display their cars, trucks for sale for minimal display fee. Yan. Para ito ay buy and sell, mabalin siguro. Kapsat kailan. Kumay kayo lang makinegosyate kini Ma'am Alma. Mabalin yung kuntaan isuna 0966-932-2910. Alright. Para ito ay car show. Kaya of course, halang vintage cars, and second-hand cars and truck. Di makita yung sa Jai. Damat lang dito ay brand new niya. And of course, magapo dito ay dito ay kumpanya. Iti Toyota, Mitsubishi, Ford. And of course, ito pa iti motorcycles. So, yan. So, apan tayo mat dito ay First Benguet Folk Rock and Country. So, dito idak nga makuntakan na po. With of course with Mr. Sindong Talao. Yan. Kita man no makamay Sindong Talao. Tata, no yan ako pa lang mati message na. So dito ay First Benguet Folk Rock and Country Music Festival. Kaya tamay madla sa jay nya Wangal unod Adivay area Wangal La Trinidad Benguet. Into May 26 to June 4, 2023. So, awis na tayo po. Nagito yung Benguet artist. Yan. Nagito yung singer-composer, recording artist po. Dito yung filmmakers. And of course, the producers and distributors. Yan. Okay. Can, yes. Dito yung pasini di Igorot. Yan naawis tayo lang dagiti filmmakers can producers dagiti directors can of course dagiti actors and actresses. Yan. Alright, so dito gawin iti Tavi Events presents car show First Benguet Folk Rock and Country and Pasini di Gorot. Kaya dito lang nga po iti kaslang programa iti dito yung events ito na May 26 kat opening program tapos dito niya jay car show can of course iti oras telas 4 ay agrugi dito iti oras telas 3 iti malamapo ito opening na can no malpas dito car show iti oras telas 4 kat yes dito dyan jay folk rock and country and festival acoustics. Ayan, okay. Kaya no May 27, kat damat di activities, dito yung event, dito at oras telas 10, idagsapa kat SIM card registration assistance. Yan. So, dadagi dyan iti Smart Can Globe, niya? Isudakat may isang sponsor tayo dito ay.
iti oras ti alas 10 iti agsapa. So kaditihan pa nga nakaparegister iti SIM card dalita no pa man na i-extend niya iti 3 months at mabaling ta nga umay agpa-assist kadito nga telecom talaba Yes. yes Telecom. companies. All right. Oras mo ti alas 11 the presentation of car show participants. Kan iti oras ti alas 2 kat daytoy ethnic night. Yan. So adat ethnic night mga kaibigan. Mabalin ngayong umay mangi-present iti ethnic dances yo. Kan dedua pay. Badiw yan. Nyapay. Tayaw. Kan dedua pay. Alright. Kan dito'y man lang May 27, iti oras alas 6 kat ada dato'y pasini di Igorot. Ayan, dito'y nga mangi-present man dagito'y producers, directors, dagito'y movies da niya. Alright. So, and ngam, dito'y kat para karito Benguet Film Producers and Directors. So, yan. And of course, no May 8, kat iti programa man nga maangay I'm sorry, May 28 niya. Iti oras ti alas 10 manan kat SIM card registration assistance manan para iti Smart kan Globe. Kan ingana alas 2 iti malam. Kat no alas 2 iti malam kat family day out on the spot. Search for natatanging pamilya. Yan, Crusade Christian Concert. And of course, tila sa ismanan kat pasini di Igorot. Yan. And of course, kat makatwa tayo man dagito ay Benguet Film Producers and Directors. No, May 29, yan, Comedy Night. Yan, mga kaibigan, mga kaitpitial natin. Iti oras, iti alas 5. Yan, awisan tayo apo dagito ay yes, dito ay Benguet Comedians. Yan. Can of course, adala tayo ito ipasini di Igorot Kapsat Kalian. Kaya no May 30, iti oras ti alas 10, eksapa kat all about cars. Can of course, iti oras ti alas 5 kat country evening. So dito yung makita niya. Dito ay country entertainers Kapsat Kalian. No, nyaman da kitang parang entertinda kanya tayo apo. No, May 31, kat agrugimanan iti programa tayo iti alas 5, iti malam, runway, Cordillera Ethnic Fashion Show. Nagado iti mabuya tayo dito, inya, nga tapi events. Kaya of course, iti oras iti alas 7, no, May 31, kat music and comedy. And of course, kararaw tayo talata dagito ay Benguet Entertainers. Kat into no June 1, so dito yun po, the final iti first Benguet Folk Rock in Country Musical Festival. Yan, agrugi tayo iti oras, iti alas 5. Yan, awisan tayo madagito awit ng kabataan. Benguet Young Entertainers, Kapsat Kalian. So nga dagito Benguet Young Entertainers, awisan kayo. Yan. Karitikat na nga makipaset kat kontakan nanda kami lang kani Mr. Sindong Talao. Kan iti alas 7, iti June 1 kat pasini di Igorot with the Benguet Film Producers and Directors. June 2 and 3, Kapsat Kailian. Okay, so Folk Rock in Country Festival Revival Night. Ayan, kakadwa tayo ta. Dagito yung Benguet Entertainers. Kaya of course, June 4, iti oras, iti alas 2, car show finale niya. So, dito iti finale, iti car show. And of course, makadwa tayo dagito car show organizers. Kaya iti oras, iti alas 4, dito manan. Iti Folk Rock in Country Fest Finale with Benguet organizers in Tapi Events. Dagita iti programa daytoy nga
Tape Events presents a car show and First Benguet Folk Rock and Country Music Festival kan Pasini di Igorot. Alright. So, kasudak taktay para iti dito ay car show. Mabalin nyo kontakan ni Ma'am Alma iti 0966-932-2910. Iti kanayunan ng impormasyon. Detalye kan impormasyon. Para man iti dito ay First Benguet Folk Rock and Country Music Festival kan Pasini di Igorot. Mabalinda kami kontakan aning Mr. Sendong Talaw. Iti number ko at 0949-411-4126 niya. Karigito ay kahit na nga maki-join. Iti daytoy nga First Benguet Folk Rock and Country Music Festival in Pasini di Igorot. Alright! Thank you very much. Dito ang programa isagsakot ka dito apo. Iti Showbiz Cafe and Restaurant Talusur, Tuba Benguet. Mabaling kayo nga dumagas nga kapimangan ag merienda. En kayo ramanan dagit nila kakaimas nga makmakan nga specialty da. Aday ti rice topping sa short orders snacks kan dadto mapay. Mabaling na pang-vinyoan karito special occasions noon yaman dagit nga okasyon nyo. Kaya of course aga-akseptar da karito catering services para iti kasar, binyag, birthdays, ken meetings. Dito yapay nga maramanan dati kalalamisan kaimasan nga halo-halo showbiz halo-halo. Kaya of course, mabalingon nyo hanggang sa pulan ni Miss Julina, Miss Arlene Binaldo, wano ni Manang Olit ko sa Lancelino para itikanayaw na ng impormasyon. Bueno, pasyaran nyo lang iti Facebook page na, Showbiz Cafe and Restaurant Facebook page. Okay. So, dito nga ron iti Showbiz Cafe and Restaurant, Talusur to Benguet at your service. Yan, DJ Anging, take it away. Okay. Ayan nga ang ating top events na 3-in-1 daw. Yes. May car show ka na. Mm-hmm. May car show ka na. May, ano yun? First Benguet Folk Rock and Country Festival. May Music ganun ka Festival. pa. At, Tapos, meron ka pang sine. Pasini di Igorot. Pasini di Igorot. Dito'y damat nga kuan niya. Mabuya dagito'y produce. Inaramid dagito kakailian. Nga nagpipintas nga movie. Yes. And of course, mabuya man lang dagito yung naglalaing natatracking actors and actresses. Na dito ay First Benguet Folk Rock and Country Month. Dito yung mga pakangagan. Dagito ay produce man lang. Insurat. Dagito ay naglalaing nga songwriters, singers, composers, and producers, and distributor. Alright. Kaya dito car show. Kaya dito yung mat nga mabuya. Yan, baka kayo pa'y nakakita iti kadadaanan nga lugan. Kadadaanan nga lugan. Anyamat nga tadagita kadadaanan nga lugan. Kadadaanan. Siguro dagiti lugan iti 1960s. Baka dapat iti 1950s o 1940s niya. Hindi kalpasan iti gubat. Mga vintage wen. Baka dati yung may titangki dalita. Ay, ang kalama. Kasi example na vintage nga karngay, daya jay kwa. Volkswagens. Ayan. Dagiti Volkswagens. Anya pa ay. Nya pa ba? Mga vintage. Mga vintage cars. Ang kuamo ti klase na dagitang lulugan nga makita tayo sa Jain niya Omaida maki-join. And of course, karikti aglaklako once again. Ito ay second hand cars, mala truck, and of course mala service at adamat lang sa Jai. Okay. So once again, awisan kayo kapsat Kelian nga umay maki-join ang buya iti dayto nga Tavi Events 3-in-1 car show, First Benguet Folk Rock and Country and Pasini di Igorot into May 26 to June 4, 2023 sa Adivay area Wanga Latrinad Benguet. Okay. Tala. And ituloy tayo dito programa ito Digital Special. Ititix lang tayo 0938-632-3717 para ka dito request and dedications siya. Okay. Take it away, Dijange. Ayan, shoutout sa ating 13 million live viewers. Naka-live tayo ngayon sa aming Cordillera page. Ayan.
paki-share and like. Diba? Thank you very much. Thank you po. And pasensya ha, nakamaka-share niya, iti Facebook account tayo, restricted. Hanggang bukas pa daw yan. And doang nila to, Facebook page, hindi, Facebook account tayo. Inaaway tayo ni Facebook ngayon. Medyo na, niya. Medyo, adati rigrigat natin ti Facebook. Ado ti ibagbagyan ni Apo Mita. Ayan. Okay. Shout out sa mga nanonood ngayon, of course, sa mga nakikinig sa kanilang mga radyo. Shout out kini Blessy Passion, of course, ni Paulina Olay Magnopili, Dana Martin Montino, Valentin Jorken, and Nataria Baniwas. Ayan, auntie tayo ba na ito? Lulam. Antek ayan. dita. Lulam. Sending love ko na. Okay, thank you Thank you very much, auntie. Hello, good evening everyone. Condolence gayon ti family ti Kalatan, di Tawangal. Ayan, condolences sa inyo dyan. Sa mga, to the bereaved family of Kalatan, di Tawangal. Ayan, Alam, makipagring na kami Apo. Iti iti programa tayo DGL Special. Kaya of course, 98.70 Radio. Condolence. Kalito'y Kalatan family. Okay, di Tawangal at Trinidad Benguet. Okay, shout out kini Florenda Kimpaoy. Good Sunday evening everyone, and to you, sir and daughter Ryan. Good evening din sa inyo. Alright, good early evening, Sir Dijal in Anggi. Kung na ito ay shout out, kadatiyo amin. God bless and more power. Yan, greetings from Nanay Nora Tavera. So, ito po, kasama ko si DJ Anggi. Tinatanong mo kaninang tanghali. And thank you very much, Nanay Nora Tavera. Nimbagor siya amin dito Toba Benguet. And of course, kini amin nga agdedeng nga agbabuya dito syudad iti Baguio, dito 13 municipalities ti Benguet, tinterong rehiyon Cordillera. Kan of course, amin din po nga madanunan iti signal dati station 90.70 radio. Yan, sa mga nanood ng ating live streaming saan mga lupalop ng mundo at yayan nyo narasakan nagasat ng oras yung amin papagayam. Okay? Take it away, Tijongi. Ayan, adanti napalabas nga 30 minutes almost. Yes. Nakalpasan ti alas 6 ti harabi. 28 minutos. Ayan. Okay. Ayan, mag-comment lang kayo ng inyong mga song request or greetings. Greetings or kablaw. Sa ating Facebook Live, tayo basa-basa tayo niya. Alright, so kita man nga kablawan manan niya dito ay taga Sinco Tadyangan Toba Benguet, Sinco Community. Yan, thank you very much. Iti pa nag-invite kami iti Rabi. Para ito na angay nga Miss Sinco 2023. Yan. Congratulations sa karito amin nga participants sa wano dagiti contestants. Yan. Nangaba kayo amin. Yes, dito babalasang. Babalasang tayo. Dito 5 Tadyangan Toba Benguet. Thank you very much kay bro. Capsiano. And of course, kinikagawad Argis Flores Balugo. Okay, kani tropang potse apo. Ito ay the RC and company. Alright. Any more? Okay, ayan. Sakbet yung tuloy nga agbasa ng mga comments ninyo, sa ating Facebook Live. Dati pa man ti may sanga samiwang by Raul Biray. Yes, sir. Happy to see you. Beautiful lady. Yan, sabi ni Nanay Nora Tavera. Hello po. Okay. Okay, Ivadoy by Raul Biray. So, Evadoy. Si Camiccia Cordillera, pipianin mang gitara, Parkarot kasalan berbiang dan inuman Amang tudya kay baduyan Lumambot sa katarakian
Lobo'y at siguradong kasikatan. Iba doon, wanjay ang kaboy, siya'y mangon ng marispeto. Iba doon, wanjay ang kaboy, naman siyang ka, alis to kaya mira. Levi's y pantalon siya, kasing pati berensa, pati jacket, bibiyan ni Marite. Lupang ni bisita, masintil no manira, partiyan siya, o taragan siya. Iba doon, wanjay at kaboy, siya'y mangon ng marispeto. Iba doon, wanjay at kaboy, naman siyang ka, alis to kaya mira. Iba doon, wanjay at kaboy, siya'y mangon ng marispeto. Iba doon, wanjay at kaboy, lumag siyang ka, alis to kaya mira. Alis to kaya mira, alis to kaya mira. Dito ang programa katisagsagot karayo iti Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant. Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant, masarakan sa Jay Alumit Compound, Kim 6 Town Poblasyon, Latrinan, Benguet. Inaldaw da aglulukat, iti oras, iti alas 6, itagsapa, inggan alas 9, iti rabi. Kompleto da sa Jay, rice toppings, short orders, snacks. Kaya of course, iti pagmayatan na mabalin nga pangivinyoan kaditi birthdays, seminars, binyag, kanda dumapay ng special occasions. Mabalin nyo kunta ni Suda, iti 0908-368-7651. Wano bisitaan lang iti Facebook page da Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant. Aring mo'y palta. Police accessories ba iti bibiro kanyo kapsat kailian? Agin sa siya police accessories iti papanan nyo. Masarakan sa Jay, second floor iti Ida 70 Baban Building, Kim 6 Town Poblasyon, Latrinan, Benguet, babalang iti Benguet Provincial Capital. Inal daw da lulukat kapsat kailian, hing kayo pakagatangan karito iti kalidad nga military wears, shoes, caps, hats, uniforms, ken dadumapay. Mabalin nyo kunta ni kapsat na Charlotte Agency iti 0947-580-9395 iti kanayunan nga detalye impormasyon. Saksak bata ni ulan. Yeehaw! Okay, hadaman iti message ito pasasalamat nga mensahe iti convenience store stall ground floor iti UB building. And of course, salamat kano kini Polaris 7029. And ito yung driver nakat ni Mr. Stephen. Yan, salamat kinyam at naisublim na ito yung groceries nga na iwan ng convenience store dito sa convenience store
dito sa UB building. Alright. Ang gamay niya dito dito eh. Kastada ng isurat eh. Well, anyway, thank you very much. At once again, nagpaspasalamat da kini Polaris sa 7029. Ano ito driver na ni Mr. Stephen. Ito panang isoblame da ito groceries nga nabati da dito Taksim. Can of course tagpaspasalamat ka at dito convenience store dito ground floor ito UB building. Okay, thank you very much and kudos kay ni Mr. Stephen. Alright, di ba natutuloy dito programa di Digital Special. Ito oras tayo kat alas 6:36 sa 80 Rabi Philippine Standard Time. Take it away, DJ Angie. Okay, shout out kini Blessy Pasio. Good evening Sir DJ Al and Ma'am. Pa-shout out man kanuni angkol ko nga Sapon and Company. Ijay Garrison Ukab nga madamatagay da sabay dengeg kinyayo kano. Yay! Basta kami dito Garrison. Okab. Yan, Okab Itogon Benguet. Ayan, ang tanong ko kanina, anong mga trip nyo ngayong tag-ulan? Di ba? Kayo tanga agsabsabaw, winuwag kapkapi, winuwag syasyat. Isuda, daang kul sapon, agsyasat da. Sige, pampabutot lang ang hanyong susobraan. Drink moderately nga kunada. Drink moderately. Do not spill your drink. Kasjay ka, no? Okay. Shout out kini 159. Good evening, father and daughter. Baka rumwartay bas nga. Aduti ruangan na. Kun kayo titugaw na. Hihi. Kwanto man. Sa mga vintage car show vintage car siguro niya. Kayo kano titugaw na pa eh. Na. Makikita lang di picture di ay. Ako pa lang nakita ng aktual. Hindi ko naabutan. Yung naabutan ko yung isnabnos lang na kwan. Kasi dagi lumablabas. Ayan medyo bukod. Ang biyahe iti kabayan idi dangwat rang ko lang di Diyak lang amo no ada pa lang ti na itudulin da nga kasjay niya. Adu ti ruangan da. Awan every tugawang katruangan diyan. When ayan. Of course siguro baka rumor pa di ko. Basit nga yung jeep. Diyak lang amo no makin jeep di ay vintage car din basit na jeep. 2-seaters 3-seaters. Kaslauna. Yung napintas. Kit-kitan. Baka dapat rumor nga kalesa. Vintage mo siya niya. At ano bang ibig sabihin ng vintage? Kasi, di ba ang vintage is old models, mga ganon? Old model. Old brands. Vintage. Old. Diyak lang amo, no? Magbalin jay. Nuwang. Karwahi nga ko na din, ya? Karwahi. Ada pa kabadyo na. Ada pa kabadyo na. Car show di ay. Mabalin siguro. Car show naman kasi, cars. And of course, sigurado rumor lagi jay Volkswagen, lagi di Beetle, and Brasilia, and napay, lagi di kotse nga kadaanan na po. Para itay dito car show nya iti tapi events. And kas ko na ka 3-in-1 dito ya kapsat kay yan no ulitin tayo manan nya dito tapi events 3-in-1 dati car show and of course first Benguet Folk Rock in Country Music Festival kan pasini di Igorot. Maangay ito no May 26 to June 4, 2023. Sa Adivay area, Wangal Trinidad, Benguet. Ayan, pahabol yan ng summer ninyo. And para iti car show, open entry for Baguio Benguet only. Yan. Tano kunatang awisan amin kat ay mapuno jay Adivay area niya sa Wangal Trinidad, Benguet nga umanay. No, yung may da amin dagay vintage cars da. So nga open lang karito taga Baguio kan taga Benguet. And of course registration until May 24 with minimal registration fee. And of course maawis mat lang dito second hand cars and truck seller
who are interested to display their cars and trucks for sale for minimal display fee matlang. Okay? Yan, ito ka na yun ang impormasyon. Mabaling kontakan ni Ma'am Alma, 0966-932-2910. Kaya of course, ito dito ay First Benguet Folk Rock and Country Music Festival mat. Kan pasini di igorot, mabalin nga kontakan da kami ni Sir Sindong Talaw. And of course, iti number tayo ka 0949-411-4126. Kas konakta tayo dito program of activities kat agrugin to no May 26. Iti oras ti alas 3 iti malam opening program kan iti sumarano dito kat car show and of course sumaramat dito ay folk rock and country festival. And kayo mga gaan dito yung nagkalaing singers no local artists dito ay Benguet. And then on May 27 ito oras ti alas 10 iti tagsapa kat ada iti SIM card registration iti Smart Can Globe. And agrugi data iti oras ti alas 10 iti tagsapa kan iti alas 11 iti tagsapa kat presentation of car show participants with car show organizers. I'm sorry. Kan ingkan alas 2 data iti malam. Iti alas 2 iti malam kat agrogyamat wano adamat dayto ethnic night with of course with Benguet entertainers. Kan of course namalpas dayto ethnic night iti oras mat alas 6 kat pasini di igorot with Benguet film producers and directors. May 28, so dati mat iti program iti oras ti alas 10 itagsapa SIM card registration assistance matlaang with Smart and Globe. And iti oras ti alas 2 iti malam family day on the spot kung na ito search for natatanging pamilya. And of course adamat iti Crusade Christian Concert. Can of course pasini di igorot with Benguet film producers and directors. May 29. So maawisan tayo dagito ay comedian dito ay. Ito oras de las 5 comedy night. So makakadwa tayo dito ay ni maysa ni Pidots ni Mr. Marvin Marquez. And of course adalat ta dito ay pasini di igorot with Benguet film producers and directors. May 30, iti oras, iti alas 10 agsapa, all about cars, kung na ito ay. And of course, iti alas 5, kat country evening. And dito yung mat nga makita na ito ay cowboys and cowgirls with Benguet entertainers. And May 31, iti oras, iti alas 5, kat dito yung mat iti programa. Run with Cordillera Ethnic Fashion and faces by Christoph Tabili. Yan. And of course, music and comedy with Benguet entertainers. June 1, iti oras til 5, awit ng kabataan. So, mabuyamat dagito ay kabataan niya, dagito ay music ang i-present damat. And of course, pasini di korot with the Benguet film producers and directors. June 2 and 3. So, dito yun na po. Dito ay Folk Rock and Country Music Festival Revival Night. So, biyagan tayo po. Ito ay music industry tayo dito ay Benguet, Kapsat Kelian. So, dito ay Benguet entertainers. Awisan kayo nga umay makijoin. Ito dito ay events tayo. Kaya of course, June 4, iti oras ti alas 2, iti malam, kaya dito ay car show finale with the car show organizers. And of course, iti alas 4 mat, kaya dito ay finale mat, iti Folk Rock and Country Music Festival with the Benguet organizers and Tapi events. Alright, so, mabalinda ka kuntakan iti 0949-411-4126. And dato yung po iti host iti dito ang event with Mr. Sindong Talaw.
Alright. So, dahil tagarod niya, iti top events nga kaskunak nga 3-in-1 daytoy car show first Benguet Folk Rock Encounter in Pasini de Igorot. And maangay ito no May 26 to June 4, 2023 sa Adivay area, Wangal, La Trinidad, Benguet. Okay, ito oras na agad ada pa na nabadbating 15 minutos kasakbayan ti alas 7 iti rabi. Yan. Take it away, Dijange. Okay. So, bago tayo magkawatak-watak. Ayan, dati pa man may sasamiwang na taraki kami nga igurot by Christy Hang.
Dito nga programa, katisagsagot karayo iti Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant. Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant, masarakan sa Jay Alumit Compound, Kim 6 Town Poblasyon, Latrinan, Benguet. Inaldaw da ang lulukat, iti oras, iti alas 6, itagsapa, inggan alas 9, iti rabi. Kompleto da sa Jay, rice toppings, short orders, snacks. Kaya of course, iti pagmayatan na mabalin nga pangivinyoan, kaditi birthdays, seminars, binyag, kanda dumapa ng special occasions. Mabalin nyo kunta ni Suda, iti 0908-368-7651. Wano bisitahan lang iti Facebook page da Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant. Aring mo'y palta. Police accessories ba iti bibirukan nyo kapsat kailian? Agin sa siya police accessories iti papanan nyo. Masarakan sa Jay, second floor iti Ida 70 Baban Building, Kim 6 Town Poblasyon, Latrinan, Benguet, babalang iti Benguet Provincial Capital. Inal daw da lulukat kapsat kailian, hing kayo pakagatangan karitoy di kalidad nga military wears, shoes, cups, hats, uniforms, ken dadumapay. Mabalin nyo kunta ni kapsat na Charlotte Agency iti 0947-580-9395 iti kanayonan nga detalye impormasyon. Saksak bata ni ulan. Okay. Alright, dapat na batbating 8 minutos kasakbayan iti alas 7 iti rabi. Philippines Standard Time mga kaibigan. And of course kayo po nakikinig dito lang sa 90.70 radio. And di naman ti oras man na iti panagpapakaday. Iti programa tiyo. Salamat pa na kini amin nga nagdangag nagbuya. Kanayan nga suporta. Iti nga programa DJ Special. Alright, pahabol dito DJ Anging. Wala nang pahabol. Pero shout out sa mga nanood sa ating Facebook Live. Ano? Shout out sa ating 10 million live viewers na natitira. Hello. Okay, so batukan mo garon dito pamakadan sa Miwang. Kaya dito sa Miwang, katisagsakot na ito apo iti Showbiz Cafe and Restaurant Talusur, Tuba, Benguet. Mabaling kayong dumagas nga kape mga agmerienda, kaya ramanan dito nakaimas nga makamakan ng specialty da. Aday ti rice toppings, short orders, snacks, kanda dumapay. Dito yung pay nga maramanan dati kalalamiisan, kaimasan nga halo-halo, Showbiz halo-halo, kanda iti na idumduma nga merienda. Dito yung siontog, Showbiz kamote fries. Sa pula na ni Miss Jolina, Miss Arlene Binaldo, wano ni Manang Olit ko sa Lansilino, iti kanayon na ng impormasyon. Yan, naawan ti problema iti paradaan, naglawa, kapsat kailian, kahit pityal ko ida. Yan, of course, libre pa iti wifi, pati brewed coffee. So, saan pa kayong makibigan? Dumagas kayo lang dito Showbiz Cafe and Restaurant, Talusur, Tuba, Benguet. Alright, patagdilayat ko. And pag background music and may apo, nga pumakpakada iti programa tayo, DJ Special. Riknak ay naraksa, layad ay manlup-lupyas, inisig ay naila, mas daawa, sikay nailaban. Mayukas na layad ko, muwas
At halaga ron, babanita rin itong napintas sa samiwan kat pumakada ito programa tayo DJL Special. Okay, dito yung planti pagayam yung DJL Alegre Banis Bongsan. And it's me, your pagayam, Angel Bungsal, DJ Angel. And we are the father and daughter tandem. God bless all of us. It's the step and still day na po Diyos tagi na. Siya po shoes na lemay si John. Bye-bye!